konke lokutelwe noma yinja noma inkukhu noma imbongolo noma inkomo noma lidada noma ngumuntu konke lokutelwe ngumuntu wesifazane kufanele kuphume kuna 70% welufutho lwalendvodza. Uma ngabe lo mntwana nje uphuma nenhloko umngqengqema ngathi ngumhlane welizeze lempumulo lingelengele ngathi liphondvo lwemshiva lolugencetako kodwa lendvodza ibe ingasinjalo shoti umbana loyo akashiwe walendvodza ligoya. Now ngiphendulani neke bosisi leni busy ningisendela ema message ku inbox nithi Prophet Zoe sicela ubhale article nangu Soren so wangimithisa akafuni kondla umntwana uthi umntwana akasowe wakhe lalela la angingeke ngibhale into njengaleyo mina ngide ebufakazi ngoba bengingekho nakakufafabula nangabe ufuna ngibhacala ulethi proof ukuthi uvele ufafabule nguye ukufafabule kanjani ukufafabuleni uve kunjani nakakufafabula letha leyo proof leyo kuqala bese naloyo mntwana lokhuluma ngaye simbuke sibone lensotsha ukuthi vele 70% walesi nsotsha yalendvodza ngoba ninemkhuba lomubi nebosisi nihamba nifafabula bosikhotheni le bese senisuka nithatha labantu abeni senikhetha boyfriend lenibona ngathi usebenza kahle senifuna kumondlisa leligoya. Mineke uma ufuna ngikhulume indzaba letha ubufakazi ukuthi vele nguye angeke umfana mana athi hayi akashiwe wakhe lo mfana kube ufafabule nguye shothi manifafabuleni bane so umjuza njani ukuthi nguye yakulala abanye labakufafabulile. Amen.